ukuthi nibamba amatomu ningazenzi into ezibhedayo noma ezokuphula umthetho until size sifike la kumina kungishiye nephawu ukuthi la iKZN association bengaphansi kwaSantaco kunama region awu16 ngibonile ukuthi Durban West mayingawona number 1 cishe number 2 mswe ukuphucuzeka abangikhombise kona kuza le development. Ngiyafisa ukuthi ningayeki ukuyigqaja ngalokho ukuthi kuma region awu16 banithatha very serious as a Durban West. Makhishwe ama page awu10 njoba su16 mina automatically ngiyazi ukuthi njobe shoda uDurban West uzobekwa kulo 6 oshodayo. Ngoba ifiye ukuthi uma iDurban West ingena kulo 10 izoshayina kakhulu njengoba sishayina namhlanje. Akuyona akukona uqondana, akuyona coincidence ukuthi le rank ingaphansi kompheme. Ngeke sonke sikhuluma sithi umpheme uyofakwa nini. Wena wabona irank yambhele lapha eHillcrest. Le indaba uyixoxa kusadwetshwa. Angikhuluma ngedesk, uyixoxa. Irank ayikwazi kuba ihewa, uqhamuka usunikwa kuthiwa nanti irank yase pavilion nizoma lapha ngaphandle. Isitori sakho usiqala kusadwetshwa. Uthi wo angenziwa ke njalo mina kuzoba kanje, kuzoba kanje, kuzoba kanje, kuzoba kanje. Manje bazongena kanjani emall besifuna ukufaka izitebhisi. Hayi mawufuna usifayile izitebhisi naphakathi emall. Nabamhlophe bazonyuka ngezitebhisi. Kodwa mawufuna ukufaka iescalator ngaphakathi nala masuka erank zonyuka ngeescalator. Makune lift lapha ngaphakathi emall. Mina ngihluphi ngilandela into enziwa kuthiwa siGNU sihlangene sonke nala emolini. Mawufuna ukufaka ilift ngale abehle emotweni nala mawuphuma erank. Kulmena awukho njalo lapha. Department of Transport awubona kulezo ingxoxo. Awutholakala. Njoba usuzophawula sesizovula. Mina ngiyilwele escalator. Ngiyilwele lift. Ngilwele office. Ngithe mina ama toilet alapha ePinetown erank. Mangisaphila ayikho indawo yokwakhela into enjalo la eDurban West. Ukuthi iwash isashaya kahle la kumina ekhanda. Uzoyibonela ama toilet la ukuthi kanjani. Busuyobuka wena lapha membe ePinetown ukuthi kanjani. Ngangingekho akhiwe. Sesiqede zonke lezi zinto engiyichazayo. Ngicishe ngakhohlwa okugcina okuhluphayo la ekhoneni ngawesonxele. Asoxoshwa umetro kuthiwa manje namalina namabhakede khona la phakathi ngekha washiyala. Kunerank endala ebingalena kunabantu akade beyidayisela beqhuquza bazothutha benjalo bezosebenzela la erank bebe nezitodlwana. Sithe sesiqede impela nje wasuyaqhamuka kuhulumeni iDepartment of Fire buyasiza. Yafika nebhuzi lelenkontrakt. Lafaka i-email ukuthi ngineyinkinga la. 1 o'clock skip isimemo sa 3:30.
lento ngiyayibika abafowethu ngoba nginama-councillor la amanye afuna ukubuya ngenza ukuthi makunophicihiki bethola ukuthi thina uhulumeni usiphethe kanjani siyizamela siwusupport ngenza ukuthi bebe nesithombe ukuthi uhulumeni usiphethe ngezandla ezifudumele kanjani sabantu abampisholo siyizamela nje uwona ufuna isibhamu la uhulumeni ngathi uyena osifunayo uyasikhankasa ngoba wonke ama-rank bebebaleka befuna inkunzi ezokhonya bemelele kude bane-problem yokuthi why kune-order i-conflict fanele yakhiwe ukuze kube ne-budget ye-conflict kwi-department uhamba abantu beclaim imali ukuthi siqede udlame alipheli udlame kuphela abantu njengoba kubangwa ama-budget ey'mali nehulumeni ivulwa ngathi le state sokuthi kune-conflict la kuyongqongqozwa kwi-budget lapha ama-overtime unnecessary emaphoyiseni angenasidingo bese kubangwa ivet njengoba kubangwa ivet manje kuthiwa asinyuse lapha kusuka kulo muntu obhala i-email waqamba amanga ngoba ubeke esihlalweni sokuthi bhala sozwa ngawo ngezinto elula-ke mina ngathi hayi ngiyayithanda le email kodwa manje iphepha ibhalwe umuntu akayisayinile uhlele ema-ofisi kodwa ngiyabona futhi ubesanda ukuthatha imali kulaba amanye ama-region angahluzekile ngoba bathanda ukuthatha imali hayi mina kulula abantu abakule email abeze la ngoPatrice Obesila angifuni ukuphendula i-email abeze la ukuze siwele khona abakhona nje abalandela le ndaba esibacela sathi wozani sobona nasekuseni futhi niphinde nibe khona nazi imoto zalabo associations ineyitika ibrandiwe esuka kubona izofika izolayisha la into ebuhlungu ke sengiqeda babushuku uma afika amaphoyisa adeploya kulo ndawo athothi akuliwa angisho lawa wase-west lawa awangasekhaya isandla sigcine sigijima la msweni kungazikhonto elumayo la ngoba sefikile la lasempinjweni agcine sesebenza izinto engahambisani nento ebibhalwe kwi-email uyabo athi steering sakho sadlekezela pho kodwa bebizelile athi steering pho sakhala kanje icala lethu ukuthi siyi-cash business nombani osibonayo ufuna usikhuthuza ucash ngoba njengoba sila I'm sure unawo noma u-1000 or 2000 mawungekho ekhaya unawo some sort of cash mawuyi-owner ungayinkinga-ke masazi ukuthi uyi-owner kanti unenkinga yekhwapha hayi awunayo-ke mawukuthi uyileyo team leyo kodwa mawuyi-owner makunesixakaxaka ukhiphe eduze uhambe uyolungisa isixakaxaka uhlakazeke isixakaxaka siyi-victim yokuthi siyi-cash business la eDurban West sosusa umkhankaso ukuthi sicela ithikithi sicela imoto ihambe ilayisensi angiyiphethe ngicela ungibhale ngoba sesihluswa abantu abahleli kuma-email manje bafuna usikhwahla imali ngenkani ngeke ngivume nikhokhela amahhala mina kwamkhize loyo nabo oyihlala ngikhokhelwe emalini mina ukuthi kuze kube nje yilabo association imali ekhokhwayo yamanager yefayela ngithe abadecide bona ngisho bekhona hambani nobala ukuthi no manager abangaki abekho 200 no 300 abazoza kumina la
umsebenzi wabo umsebenzi wethu sizobala indleko sibala iprofit sihlephulelana ngikhuluma bekhona hayi ngeke ngikwenze mina babushuka hayi ngeke ngimgwazela umuntu waka DOT one medical aid onengane ezifunda kahle othi mayise xabene nathi athathe kwimali yedepartment athi usefuna amagadi hayi ngeke ngivume lo so ngiyacela ukuthi lezi inkulumo nizazi ngokuthi iqiniso fanele silibeke obala ukuthi on record abantu bemboni abanankinga la ama official nje department abusy nathi hayi ngeke sikhokhe mawubazi nje ubatshela ukuthi siyazazi izinto ezikhokhelwayo leya la abakhohlwa ngesikhokhe la abazabe lama region la abajwayele ukuthatha imali khona lana nje no ngeke kwenzeke ngeke sikhokhe so fica ne boardroom sibeke matric phezulu kwetafula bese siyaxoxa kungayibonus futhi umhlangano ungaba ngesingisi bengingathanda kakhulu siphume esitaxini nje ke singene nje ngesilungu kuwena yonke imhlangano ukuze kuvele ukuthi asikho emateksini la sikubhizinisi ngiyaxolisa ukulula sekuze kwahwalala baba umsweli sophinde siholo wena njobe uthe kukhethwa yonke indawo mangakuphuca uzobe ungazi ukuthi ko MC nakhona ngineyinkinga kanti mina nawe sogcotshwa ungayivumi lento yokuvotelwa sekuyaphoqa noma sibaningi kodwa sizama ukuthola i-cordless microphone siyobona e-office ngeke singene sonke shuthi ungena phuma siyobona ngase endlini encane sibuye kuyobe sekuyoba ukuhlukana kwethu ningayishaya izithombe ngicishe ngakhohlwa futhi lana kune e-hailing section kune section ye-e-hailing lento uthi siphucuzekile ijule kakhulu lo msebenzi walana iWest Town United Associations ngizoyibona izitika uyi-RPTN mawuthi uyi-RPTN une e-hailing unetekisi unebhasi bazonixoxela oyihlala angifuni ngizoyishiyilenga kodwa la njoba kuduma ukuthi abantu bamatekisi bajaha ama-Uber bashaya ama-Uber ubuya kanjani kubona imoto zakho zonke ziwu-drive eliyincingo usahlulwa amasondo unediski yasemlazi mayithiwa ti imoto yakho kwi-system ino-2 years ayikazi ithela uyaphi ku-Uber uyaphi ku-Uber makuthiwa nanku SA taxi fanele utshela udriver khipha imoto lapho uthi hey wena hlukana no-Karen Rice lapho nanku amabhunu la uyaphi ku-Uber uthi ufuna ukuyovimba u-Uber. Let's sort our house first sibe nama-permit ukhuluma ngegroup yamakhelwane la ukhongozele ngeindishi la kuvuza phezulu la uhleli khona ulokhu uthi ya group inesicefe iyaphayiza la uthi letha indishi nansi imvulisi ubeke let's sort our house first and then we can complain and then we can do A, B and C. Uzongena la kuthini u-Uber thini uthatha abantu uhambe nani ngoba i-hailing asivumelana singakhohlisana thina sinayo le service efunwa abantu bakhala ngathi abantu iproblem ukuthi nje basaba bakhala ngathi abantu sibashiye no driver le ntabeni xhasha zo driver one way abantu abasinika imali asenze lutho
mina nje bangizonda odriver kusoseshini bathi amacala awathethwa. Mina makwa complain umgibeli awuvuki kusasa. Ukuthi intombi yakho nahlukani musu ukushela ke umuntu omgibeli ngoba ukukhoksela ngomsebenzi wena ufaka mina nje mawangena icomplain ukuthi angimisanga kule story bayazi abakusoseshini ngixoxa indaba yakho mina kona imali ayikho kudriver imali kwicomplainant why uzothatha udriver uyeke lo muntu oletha labo 25 rand abenza u510 ufuna ukugona lo oncozulayo u510 awulethe usu 370 ayama ono ngathi awangizwe uyazi konakala lapha imsweli sengiphethe ngoba lento ifuna u2 days ilento yokuphathisa udriver ukudle pha indani ufika kuwena usekuthakile ukudla udriver musu ukuphathisa udriver uthi akakosela inyama ukhale ngokudla lapha erenk usefika sithi yakutshela uyawa bhubhu phansi baxoshwa bonke uthi kodwa lo akahambi mawumphathisa isibindi asifike sihlaza singathosiwe baza abantu engikhuluma ngabo la sebesihlulile ukuthi hey uzokubuyisa lo muntu amcelela athi hayi ngiyacela sihlale athole noma iwarning mawusuwile uyothatha enye imoto as business people kulabo association about 20 customer is always uzongitshela ukuthi uzolahla umgibeli uthatha umuntu ofuna ukushelisha imali yakho so ngiyacela amasanta akho amahle siphucuzeke abakushoyo ngicela sikuphendule ngezenzo singabangi ngomlomo mabethi asiphucuzekile we'll do izinto ezikhombisa ukuthi siphucuzekile